Phil bishi dokchini teacher de shalno tongthok khumungni bishingte TTAD so pale jakha nuai holnogo Bharotha kotor ganange Sorbopalli Radhakrishna ajemani shal 5 September ni shalno teachers day ni palailayo Teacher Rogno Boromriwi Kadakshalo TTAD si khapangni bakhaktibo pale jakhate teacher Rogno Borombo yafar jakha Oshali Pandara Katharjati Musangi Panda Cheng Sherika TTAD sini CEM Purnochandra Jabatia Panda Koknarak Thani Rung Frungnai ni Frung Mungno Bolai Kokshaka Tei Khoroksha Borok Kuchuk Kotor Ung Thani Deramungni Kaham Lama Faithani Tubunai Ungkha Frungnai Hini Shaka Abono Garibo Gobang Rung Nogo Frungnai ni Bial Ungi Tongmani Tei Drak Chamung Bai Chali Tongnani Bagai Jai Rogno Frungnani Bagibo Kobokha Ini Honorable EM Education menang MDC Ganesh Deborma tai sini former EM menang Chandradoi Rupini applikai sini Chief Legal Advisor sini ho thangi tongo sini Borom Mannai sini retired school ni macang Ranjit Deborma applikai sini TTAD sini Chief Executive Officer PU Education Orang kenang Ranjit Deborma sini orangnya komlang ILSC chairman orang kenang TBX EM Chandradoi Rupini Phaijak sini retired person teacher orang kenang Ranjit Deborma TB sini principal officer education orang kenang Mukti Podopal TB sini ini 26 awardee joto teacher Bororane pipeline hamjang ma tei khulomaya pharu teibo o hall kepleng joto phrongnai tei phrongnang je teacher chongno ane pipeline hamjang ma tei khulomaya pharu ani sei sekang senifi education site thangkha tinini teacher day ni kobangma history rok ang tini seni phrongnai tei phrongnai je Sini teachers rogno ang omono koboknani musugo niro ungkha sini society no lama phunungnai borokno borok hisabe snamui tisana ungkha teacher sini tabok TTAD sini শিক্ষা ni behal obostha niro jotono saimano je sini teacher chote sustab koroi single teacher hak salma o thangoi di ma khaibe কোনো জায়গা ও লামা করে বসে কষ্ট খেয়ে চিনি টিচারও থাঙ্গই জমসাস খাইনাই রাও খাইকে 10 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার হাসালো ডেলি হিঙ্গই ফরগলাই তংমানি হানি বাঙ্গই বিলাই কে হামবাই মায়া ফারে চিনি টিচারও ন নিজেনি দায়িত্ব নিজেনি রেসপন্সিবিলিটি ন কাহাম কে দায়িত্ব পালন খাইমেনি বাগৈ Teibu ang koboknani musugo je teacher ni kaisa সম্মানজনক kaisa post kok kaham lang kaham sawi khna rokha hingke joto society ni borok nini krishok ungthung businessman ungthung nini teibu janja samang bai gedaloi tongnai kamiam saini lukurok khoroksa teacher khoroksa shikhok যে advice rokha hingke boni kokno boi koboi hnei wan chog tabok phana je kono chini society o nini sini anti drug activities ni kok phana sathu tei bad baki kok samani rokno hingke asu khonjo kaigla fiaba chini teacher rok doctor rok health ni department borok anti drug activities ni kongno tei besakha ge sawi mane sikogu tia basini teacher oni khokte master oni khokte guardians rokno parents rokno je chini chiraini bobishot omo sakha ge chini bagoi belai khaya rokni sakha ge tei bo khonjo kai hani bagoi teacher rok joto society no phorungnai sudu school simiya boroni kami amsai ni chini je tabok ni samaj ব্যবস্থা je chung bahake kelewui tongkha kelewui tongmani rokno bo buskangwa sisarona ni bagoi chini teacher rokni obodan belai khe tong chini jekono
সাংবিধানিক অধিকার ফানো উঠুং চিনি টিচার রক নিরক যদি শাখা হিংকে বরক রক খুঁজুকাই जों पलिटिशियान रक पलिटिक्स खायने रक कक साखा हिंके बरका बनि लाइन नि बागै कक सानायनो हायहनै साजाग किन्तु निरक टीचार रक सिनि तिप्रासानि राइट्स नि उथुं कामियाम सायो लुकु रक जे गभर्नमेंट नि स्कीम गोबांमा माया रक मुइतं माने बरनि राइट्स नि उथुं निरक एवेर खाय कक साखा हिंके किसा कक सामाबायनो बै बिलाइनो खुंजकायने तिनि चिनी स्टूडेंट रक बरनी परे थानी वो सराय रक बरनी भविष्य न वान छगिया निरक काहाम एडवाइस रखा इनके बर अवश्य वान छगनाय इनके आं कयो स्कूल ने जे कारिकुलाम नि न तो फोरोंनाय जों ताबो ने प्रेजेंट सिचुएशन न चिनी बर रकनो चिनी तिप्रासा रकनो चिनी सिराय रकनो भविष्य छनावानी हिंके जों जे दायित्व खायथाय बनो चिनी टीचार रक तेबो जे ताबो खायतो माने बत गाहाम न खायि दङ हायफोनो तेबो गाहाम जों खायनायनि बागै साखथा लायनायनि नांनाय चिनी टिटि एडिसि निरक जतन सायमानो फान्ड ब्लेज शर्टेज एडुकेशन डिपार्टमेंट निरक सिवो only 35 lakh per annum 1632 ta school tong chini 1632 ta school was 35 lakh by tima development khai manai chini school ni condition belai ha chini sung tini teachers day ni bisite kok sarani nango je 1632 ta school lo janola tong khang ke doglam tong ke bench tong ke ni fan kuri फैन तंग खाएंगे टॉयलेट नि व्यवस्था करे नौ नि जतन स्कूल में अवस्था अमहाय गे ओ 35 लाख बाय जों बाहायके जों बरनो आसक 1632 ता कायसे स्कूल न जदि 1 लाख के मेंटेनेंस नि खरच एक्सपेंडिचर खायनानि नांगो के बोसोर करोड़ रां नांनाय हिसाब खायनाय बै जतन साव एडिसि नि शिक्षा व्यवस्था बेहाल अवस्था के एडिसि नि साया एडिसि अथॉरिटी साया टीचर साया फोरोंनाय हाया जों जत एलिगेशन मानो जतनि से एलिगेशन मावो निरक टीचार अथच निरक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हासाल लामा करे हियै मा थांगो जोंनि कायसे एआरडीडी डिपार्टमेंट बरनि माने अफिसआव थांनायनि बागै जोंनि अफिसियेल खुमलुंनि हामारिनि ककथुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पय।